Kani gadega Pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Kalumpung Lekai Shillong Premier League balapaniyay da Shillong Sports Association kala sakhi kajing Lekai basu yakhat haki lais ngilenter nakadaw jung kajing sniu palat kamadan Lekai haka first ground polo. Wat haka jing khun ka balalong haka khat artarek mentau nailor hapdeng ka langsning bat ka Meghalaya Police kajing Lekai kala kutno da kajing yakhat ba marshigol. Hagani kajing Lekai na kaliang juga MLP kala yoklat ban penki ningkong ya kejar lengba ular lam tara ngamlai. Haga minit ke ba arpun riu nrai hadian tangkat tu kan ni minit na kaliang jong kalang sning ru kalayo ban penpai kelano yakani ke shigol ya ka bala tap lengba u rimitre tma haga minit ke ba saupusan. Kajing Lekai hak second division pat kalalong hak khat arterik mentau nailor arja khatpra hapdeng ka kunhun lai lengkot persya ya ka laikor. Hagani kajing khun ka laikor kala penlim no ya ka lai lengkot da laigol la ar.
Yaki gol nak benta ka light kor la yo thep marway da samborwel mensong haga minute ka ba arpo ka minute ka ba life kondai but haga minute ka ba propway kat ba nakaliang jong ka light lengkot pat la yo thep da bhaku paranja haga minute ka ba sausan but barsius nongkeri haga minute ka ba propu ar